Plodna suradnja je snova koja je odavno nadmašila poslovne granice. Zaštitno lice nove kolekcije Matije Vujce je Zrinka Cvitešić. Na skorašnjem Schwarzkopf Croaporteu Matija će pokazati rezultate svog napornog rada. Jedna filmska i kazališna zvijezda na pravi način, kako nekada, tako i danas, iznosi, promovira haljine, ovaj put je Zrinka moje. Na taj način sve to ostaje zabilježeno, kao što su nekad bile glumice Marlene Dietrich, Marilyn Monroe i mnoge druge, tako će ovaj put Zrinka Cvitešić ostati zabilježena u mojoj kampanji i možda negdje kroz 20, 30, 50 godina će neko iskopati to i stavit će to u svoju određenu poziciju u povijest. Uvijek nosim kreacije Matije Vujce na crvenim tepisima. Prvo zato što nekako rad s njom se pretvorio u nešto što više nije kreator i glumac, nego prijateljstvo. Pa je onda puno više povjerenja i svega i poznavanja osoba, i ja nju i ona mene, pa tu su dogovori zapravo vrlo kratki. Drugo, što tek sad zapravo kad sam kao krenula nekim svjetskim stazama imam potrebu nositi hrvatske kreatore dalje. Ono što je lijepo, što je sad u zadnjih godinu dana od kad sam ja u Londonu bilo strašno puno tih nekakvih evenata pod reflektorima svjetskim u kojima sam se ja pojavila uvijek u njenim kreacijama i sad se već zna, aha, evo Zrinke sa hrvatskim kreatorom. Još nisu naučili ime kao ni moje ni njeno, ali znaju da je to kao Croatia. I ono što je super, što publika recimo koja je gledala Once i koja čeka na ogradicama na crvenom tepihu obavezno pita, oh, again Croatian designer. To je super. Ovog se puta Zrinka našla u modnoj ulozi, ali u posljednje vrijeme svi su se raspisali o njezinim glumačkim pothvatima. Naša gore list i dalje oduševljava London svojom izvedbom u musiclu Once. U istoj ulici praktički smo igrali Helen Mirren, Judi Dench i ja, svaka u svojoj predstavi glavne uloge, kao to ti je potpuno nestvarno. A onda zapravo mi se cijela percepcija svega počela mijenjati kad sam počela dobivati poruke od mladih ljudi iz Hrvatske, da sam im velika inspiracija, da sam napravila nešto što niko nije još iz bivše Juge, da mijenjam povijest i onda shvatiš da je zapravo cijela ta priča veća od tebe. I to je neki teret koji, sad si ti uzor mladima. Ali sam opet odabrala najteži mogući probaj, to je kroz englesko kazalište, to je koje uopće najgore uče, Tako da, sve skupa, ali onako sjećam neki nacionalni ponos. A nacionalni ponos planirala je preseliti preko Velike Bare. Danima se pričalo o nastavku karijere na Broadwayu, no Zrinka je dala natuknuti da od tog možda ne bude ništa. Ponuđeno je i Broadway, ali sad sam sve to malo stavila na stand-by. A ako ste mislili da joj je slava udarila u glavu, Zrinka tvrdi. Pa mislim da je prvo mamin odgoj, mislim da bi mama poludila da me vidi u novinama ili na televiziji da se nešto prenamažem ili to bi pukla, to je znači prvo, a drugo nekako sam se ja, od srednje škole su to neki isti krug prijatelja. Ne znam, automehaničari, kozmetičari, biznismeni, cvjećari, potpuno različite neke koji te drže na zemlji, koji će ti prvi reći ako vide neku glupost, daj šta izvađaš. Zrinka nastupa u čak 8 predstava na tjedan i kaže, raspored je poprilično gust i naporan. Nekog privatnog života nema previše. Upita ima dosta za razne stvari, međutim su naši producenti toliko jaki da nas jako čuvaju i jako to brane i jako nas, što je super zapravo, jer bi se rastrgali vjerojatno u sve to. No rastrgana nije ljubav između nje i Matijinih haljina. Budući da je čeka skorašnja dodjela nagrade Olivier za koju je nominirana, s ponosom je zaključila. Iz nove kolekcije Matijine će jedna definitivno izaći na crveni tepih na Olivier.